Imis. Oh, yun. Wow! Taas pa. Ninja. Ninja assassin. Look at that wonderful view. Why? Baka Boss Mark yan. Boss J. Sa si Jordan, idol. Montage. Mau ini. Imis. Oh, iya. Wow, ganda. Shutdown. Meron pa. Ayan to, lover boy. Boss G na. G. What is up? This is me, Obeyed Maro, back here again with another vlog. Nawis natin ito mga idol. So for today's video, kasama natin si Mark. Si Boss Mark. Parang nagkamata. So ayun guys, andito na kami sa may Lingayen Grid. Welcome back. Natulog ka? Oh. So, Boss J. So si Jordan, idol. Harga na to. Harga. Larga. Harga. So ayun guys, approaching Kalasyaw na po kami. So dito pala sa may plaza. Yeah, ay bakiro. Wadya, minunahan ira ni Nimal. Thank you. Oh, magpatubong na tayo ah. Ay, tubong, pre. So, approaching Riders Pub and Car Wash kami sa may Manawag mga boss. Sa mga nakakaalam sa akin dyan, yung car washan natin dyan, doon kami dadaan. Hindi ko alam kung yung mga iba dumaan dito, pero bahala na sila. Or dumaan ba dito? May dumaan, wala. Doon sila dumaan. Kape. Ya, ilop. Sige sir, kami nih. Tapos kami lamang dyan tampol. Pare. Tata, magano mo labatan ay. Putos.
Picture labat. Picture labat kalau nupas. Picture kalabat. Nya picturean tak aja kape mo. Galarga. Binalunan. Thank you, sir. Thank you po. Kayatan. So, andito na kami sa may Binalunan Municipal. Okay po. 188. Number 22. Eh, hindi po ako yan. 307. 22. Ako po, 22. Okay po. Sige po. 321. 22. Okay na po. Thank you. Hey. Thank you po. So yan guys, diretso na kaming San Roque Dam. Thank you sir, thank you po. Thank you po. Salamat. Woo! Saya naman. Hindi na natin na video yung checkpoint natin sa San Roque Dam. So, diretso na po kaming tayo. So, approximately 30 minutes or 20 minutes yung about sa tayo. Bahala na. Bali, malapit lang din yan. Sige po. Picture muna kita. Kasama naman kayo kami na mag-picture sa inyong dalawa. Parating pa lang. Ay, naka 16. Marami pa. Okay na. Thank you po. Alis na po kami. Thank you po. Opo. Thank you po. Ha? Siya ni 3 bar nila ba? Ga? Thank you po. So tapos na kami. Thank you po. Tapos na kami dito sa may Tayug, Sunflower Maze. Pang 12 daw kami. And 13 si Mark. Sir, kanan po. Thank you. So, diretso na tayong Dipalo River. Sarap magmotor. Look at that wonderful view. Why? Baka Boss Mark yan. So yun guys, first time pala ni Boss Mark. Pero saka lang. Lodi ken, Lodi. Lodi cakes yan, Lodi cakes. Ang ganda rin pala ng dito guys. Ang ganda rin ng view. Tignan nyo. Ulap-ulap. Pagi-pagi. Grabe ay, mabangking ay. Bok ni. Untikan ko nang madiri sa to ay.
Look at the view, guys! Woo! Yeah! Sige, larga! Ang ganda ng view! Sheesh! Ganda ng view, guys! Ganda dito! Saan, sir? Ayan. Thank you po! Woo! Morning po! Welcome to Dipalo River Park. Let's go! Ay, okay lang po, okay lang ma'am. Thank you po. Cellphone nyo, sir. Okay lang po, thank you sir. Ah, pwede. Putoy ito. Punta kayo sa charity namin, sir, ha? Sige po. 24. Sige po. Sir, picture. Thank you. Nakata. Okay, thank you po. So, rat ulit. Diretso na kami ng Bayambang, St. Vincent Ferrer, and then ang Katutubo, and then finish line na. So, let's go! Kita-kita sa Bayambang, guys! Woo! So, approaching St. Vincent Ferrer na po kami, mga boss. Yahoo! Ito yung mahabang bridge. Bridgening. So, enjoy lang. Nag-enjoy lang tayo sa ruta. You know. Baha naman. Sige, ano sa labat? Taas pa. Ninja. Ninja si Mark. Ninja assassin. Ninja. Sorry. Huwag ganun, Mike. Putek ka. So ayun na guys, malapit na, nakikita ko na oh. Yun oh. Woo! Passport na lang, sir. Passport. Okay pa. Pang 11, 12. Okay pa. Naunahan pa tuloy tayo nun. Naikot pa tayo dito eh. Ay. Aguilar na po sir, ano? Hindi, kilaba dya. Checkpoint laba dya. Susunod, sir, mapita. 1 oras lang. Siguro mga 30 minutes ganun. Hindi, matagal na yun. Kulang, matagal lang, sir. Matagal na yun. So, kabisado yung may Batista, may cruising. Sila, pa-orbis kung sulaman. Pa-orbis. Diri-diri sulaman. Sige sir, thank you. Sige, thank you po. So pang 11 daw ako, and then pang 12 si Mark dito sa St. Vincent Ferrer. So larga-larga na to. So we're heading to our last checkpoint, mga boss. Yahoo! Ito kami sa may daang Katutubo. Bomba daw. Pasensya na, stuck lang ako. Cute ng mga bata.
Para kay Pang Casper, Pang Jams, at si Pang Mark, DJ Mark, number 1. So let's go again! Woohoo! Finish the Eastern Pangasinan Loop, 300 kilometers. And siyempre hindi namin binibigay ito hanggang hindi namin binibigay sir, sir, takbo gwapo, takbo. Congratulations, picture tayo. Dito na kami ni Mark. Yay! Finish!